Ntate Mogaka e le Mahao Tobete o tlhoketse ka 2015 ka di-1 tsa kgwedi ya bobedi e motho a tshwanelang go tla gae o sia ngwana a le mongwe ke ntate ke ne se ke phela ka ena ka gare go lelapa ga ngwana ga e na bala standard 6 ke ntate ne se ke phela ka gare go lelapa e le mme ebile e le monnana kgwetlong lena ke phela ka thata gona ke godisa ngwana gae jwana ngwana hae o etsa form 1 ke hula ka thata gona ngwana hae ke misa sekolong jwana bomme le bontate o tlhaile moya empa ke ha ba bua batho ba nka le la matsatsi ba re ngwana tate Tobete wa tla bona hore na o ja jwang o apara jwang o kena sekolo jwang empa ha e so dintho ba etsang ho fihlella le ka lena ke nna ke wang ke tswa le ena bomme le bontate empa ke lewa mmuso ona o keneng a kgola o tla ke o tlo ntshedisa gore ngwana mofu a tseba ya sekolong a tsebe o ja a tsebe o apara thuso ya rona lebitsong la morena morena ke a be le lona a re rapeleng o ho modimo wena yo ka lentswe la hao dintho tsohle di halaletswang a ko hlonolofatse sefika sena sa Maaparankoe Mahao o etse hore rona bohle ka ho ya ka teboho ho wena le ka ho ya ka molao wa hao re tle re amele thato ya hao mme re tle re amele ka mehla ka ho bitsa lebitso le halalelang la hao bophelo ba mmele ba moya le ba kgotso re tle re bo fumane ka Kriste morena wa rona. Amen. Oh
stand by all challenges before me. We shall overcome. We shall. Tate Munyane Moleleki ke hlomphe le matona a tshwarisaneng puso le yena ke hlomphe ntlo ya ketsamolao ka hare ho yona ka kotloloho ke hlomphe maparamente a teng letsatsing la kajeno ke hlomphe hape marena a rona dihlooho ka kotloloho ke tle ke hlomphe morena wa dikgwele ya teng ka hare ho rona letsatsing la kajeno ke hlomphe le morena wa Thabo lona setjhaba sa Moshweshwe se re phalletseng letsatsi la kajeno bomme le bontate ba e bang ha ke a ba hlokomela ke tempe ke re fela all protocol observed motsotsong wa ha jwale re kala mosebetsi wa rona wa letsatsi mme jwalo ka ha ile tlwaelo le moetlo wa rona ke tla kopa hore morena wa Mokema a tlo go bulela mosebetsi ona ka hore a le amoele mme motsotsong ha jwale ke kopa hore morena Mokema a tla ka kwano a tlo tla re amoela ke a leboha ho sa le jwalo bomme le bontate ke tsebisitse hore ho na le ntate ya ntseng a tsamaya le ntate Matshesetsa ho na le thepa eo a inkile mono a tla etlisa kwano mona mo motjhini le ngwana teng e tlo tla sebediswa hang ke lebile a ko leboe ntate Lefenya wa Mofokeng lebitsong la morena Mokema ke phala ya hae ena ke motjhawane shale wa Mofokeng le yena ntumelle ntate le ha ile mona o dumedisitse mpa ke mpe ke fana ka ditumediso hle boholong ho motlotlei hloya na Lesotho ke hlomphe tonakgolo ya 4x4 ka kotloloho e tshabehang ke mpe ke re ha ke entse jwalo ke hlomphe marena wa Hamama morena wa sehloho wa Hamama mme Mabela marena ohle a dihloho a teng kwano Eastana le a dibaka baruti ba morena Moshweshwe kaofela ke re ho lona ke le ne a hlompho ena ha ona le ditaba tse telele empa fela morena wa ka a ntaetse hore re amoele setjhaba sena kwano re be re ba bolelle hore dintja tsona di fasuwe tsela le a itseba eo le mosebetsi ona ha lo kale tsela le a itseba le mo le yang teng le a tseba mosebetsi ha o tswele pele re ka mpara re fela ho bana ba Mahao ruri re a leboha tsatsing lena ha ele mona re bula sefika sena ge se bula mmusong o motjha o ke nahanang hore ka yeno lena o tla go fane ka matshidiso hobane ke nako e telele ho sena matshidiso mona ka nako yohle ho sena matshidiso ge putukana mona ho sena motho a re tshidisa mme ke dumela ka yeno lena lelapa lena leso la Bafokeng le tla tshidiswa mme le bohle ba hlaetsweng ke mafu ana a sehloho a sethunya ba tla tshidiswa ke tsebile go ba teng kwano kaofela malapana a utlwisitsweng bohloko mme ke re ka nnete mahlo a rona a le shebile lona ba qetang go palama hore na ka nnete na e be neneng le lona ka mokgwa o tshwanang e be re tla nne re tlolla tje o e hlakolang meokgo ena ge a kopa
setšhaba sa eso ge ya kopa hlakola meokgo ke qetella ka gohle ditshepiso tsa lona di ngata mona gaeso Mokema metsi motlakase ke ntho tseo ka nnete e leng bohloko boo re utlwang ka nnete re ke ga tloella gore re sa fuwe sebaka sena ge a kgele lentswe ga ke qetella ditaba tsa ka hle ke re mmuso motšhalise 60 years eo ka nnete a le bula ba yete fela yona le be se le kala ka yona ba yete ntse faseditswe mme ga e kala e bula fela ke rata le be se le le go gopola a ka nnete ditshephiso tsona di phethagale ke a le bona bjale motsamaisi wa ka a ntseng a tsamaisa ditaba re a leboa ntate Morena re a leboa ka sebele ha ile mo so re tebeletse dintja ntate re a leboa mo thating wa ha jwale ke a tseba ho na le batho ba fuweng di-programme mono jwale ho na le dinthonyana tse mmalwa tse tla tjhentjhwa ka hona ne ke re le tle sekebela nkutlwela bohloko ha ke bitsa batho ka tsela eo e bang ha ba hlae mono di-programmeng tsa lona motsotsong wa ha jwale re tla fumana puo ho tswa ho Professor Mahao a tlotla a re bolella ka ditaba tsa mosebetsi wa letsatsi la kajeno ntate Nkosa bomme le bondate ke kopa tshwarelo ka sefela sena seo ke tlang se bina ke kodi ya malla ka go kereke katoliki mme ha se binwa re tlameha ho se bine kaofela empa ho latela nako ke kopa ke tle ke se kgutsufatse ya matla o entse ho no bitsola hai le hala lele mo hawa hai o mamuta bang ho shemelo Ntate motsamaisi wa sebeletso ya kajeno ntate o no se o re iseditse ditumediso o boholo bohle ba naha ena empa ke a kgolwa ke a tshwaneleha
hore ke kadime mona le mane ka mokgwa o kgethehileng o motlotlehi hlooho ya naha Lesotho mohlomphehi Tonakgolo Dr. Motsohai Thabane Mantona motlotlehi ka mokgwa o kgethehileng ke hlokomedisitse hore e ka nna ya ba Magana Masiribana o tla fihla empa ke hlokometse boteng ba hao Ntate Mofomo be a ke tsebe ha ile hantle hore na o ntse o di tjhisi na Ntate Motlatsi wa ntlo ya mahosana marena aka morena wa Hamama me Mabela motswala wa ka morena wa ka wa Dikhwele morena wa Diepe marena ohle bo ntate baruti ba moshweshwe ba re sebeditseng tshebeletso e makgethe ke hlokometse bo ntate ba hlomphehi ditho o ntshwarele mme le mme ditho tsa ntlo ya bakgethwa setjhaba sa Modimo se phuthehileng kajeno ba Khwele le lona bana ba Lethole Makhwakhwa le batswadi ba rona lelapa la Moshweshwe lelapa la Lerothodi le teng kwano kajeno lena re na le malapa a mang ao ka boemo a tshwanang hantle le rona la nke ka qolla kaofela empa ha ke a ke reditse ke re lelapa la Ramahloko lelapa la Kgetheng lelapa la Qobete le malapa ohle a teng kwano ao re hlileng re a mmeng hobane ditabeng tsena re di a thuteng mmoho bomme le bontate ene ha ba ho ba kgwedi ho ba hora ya boraro ha moena wa ka a feta mona a ikela maseru a tswela moaneng a tswa itshebeletsa ka dinala tsa hae ha dinokwane di fihla di mothunya sebakeng sona sena ho ba ke etsahale o etsahale re la ra tshwaya mo le kwa di bala madi ya hae a neng a le hona teng ha o feta mo o tla bona mo kwentsweng sedikadikwe se sehla maponesa motlotlehi a neng a etsa dipatlisiso a beha majwe a mabedi a mararo ka thoko ho tsela malekana le moo taba tseo di etsahetseng teng mohlangwane ne ka la 11 la kgwedi ya Phupu ha re tlilo mo pata Basotho ho ba khutle mo maponesa a neng a beile majwe e le hore batho ba tshwaye sebaka seo ba be ba ha se fika ke seo se le se bonang sa qhubu ya majwe se peuwe ke Basotho ya bataba eo e sia molaetsa ho rona hore Basotho ba fitisa molaetsa ho lelapa lena hore motho wa marumo ha ka patwe hae o patwa ka thoko ho sila taba eo ya re qholotsa hore re tsohle tseo re neng re nahana hore re ka di sebetsa ka Ntate Maaparankoe re tla re di sebeletsa sebakeng sena ka tsela e jwalo letsatsi la kajeno
ke be ke khukhumulla jalo ka haliboni seema hale seo se tshwantsitsweng ka ena ha ile hantle se mo taba sa rona di le monate re na le program tse pedi seo ge di khanna ya pele ke ana go e telele ka sebaka sena morero go ho tlatla ha ka hare ho jarete ena eo re leng ho yona mme re leboha ka mokgwa o kgethehileng o fumanwe e se le matsatsi a timetse mme a ba setopo sa hae ha se etsetswe le phuphu sepono sa Islamia hore se se epele hang ke maswabi a re nang le ona empa re ho lapa leo re a leboha ka hore be ba re file sebaka se morero bo mme le bontate ke hore ka hare o jarete ena re tlotla etsa seo re se bitsang Lt-Gen Maaparankoe Peace and Justice Center. Taba tseo di radilwe hodima dibopeho sa bophelo ba ntate Maaparankoe. Ka ntlha pele monna eo wa heso e ne le monna ya ntlafaditseng temo e le sehwai se itshwarelang ka matsoho. Nako ena eo ba mo hloileng ba ne ba mmetse ka thoko mosebetsi ka ha o ne a siya thepa e nngwe ya ka ya hae mane haka o ne a fihla tsatsi le leng ka hora ya bosupa hoseng ka trakanyana hae a fihla a laele thepa tsa hae a ye masimong. Batho ba tsebang mane polasing ya hae ba tseba mefuta ya thepa ya temo ya magaogao ya e bokelletseng. Ka tsela e jwalo re ikitlaeditse hore senthara ena eo re tlotla e haha mona e mong ya mesebetsi ya yona e tla ba ho kwetlisa bana ba Basotho hore ba kene tabeng ya temo e ntlafaditsweng. E le hore ba tle ba tsebe hore ba qobe ho ba mashodu a ntseng a lelekiswa e le hobane ba batla seo ba ka se jang. Empa ho feta moo ne le hore ba tle ba qobe hore e be disebediswa tsa ba bang. Ke morero wa pele. Morero wa bobedi, ntate Maaparankoe o ne a kwetlile e le ka molao. O ne a na le mangolo a mararo a university, BA, LLB and Master of Arts in Peace Studies. Ka tsela e jwalo setsi sena se tlo tla kwetlisa bana ba Basotho hore ba tsebe ka botebo ka dintho tse tharo: ditokelo tsa mantlha tsa botho, ya bobedi ba tsebe ka taba ya puso e ntle, good governance, ya boraro ba tsebe ka puso ya molao e se puso ka molao hobane le ba hatelli ba tseba ho etsa molao. The rule of law is not the same thing as the rule by law. Ke dintho tseo bophelong ba hae ntate Maaparankoe a ne a di haelletse ka mokgwa wa neng a na le dikamano
le batho ba bang ka tsela e jwalo bomme le bontate setsi sena ha modimo le badimo ba kgahlilwe se tla sebetsa mesebetsi ka ho etsa jwalo ke ho bolela hore re mona le re mona we are here to stay. Ke programe eo re tshepang hore ditsebi mafapheng a wa ke a boletse ba tla tseba hore ba re thuse hore re kwetlise moloko motjha wa Basotho hobane dilemo tse 50 tsa boipuso ba naha ena ruri ebile dilemo tsa ditsikitlano le ditshotleho tsa Basotho ya fe program ya bobedi bomme le bontate ke boitseko bo re ntseng re le ho bona ka la 30 kgweding ya Phato ka 2014 ha ba ikgethetseng hore ba tla sebedisa sesole ba iketsa jwale nako e fihlile ya hore ba ikgapele ba tla puso ba hlasela ditsi tsa seponesa ba hlasela bodulong ba tonakgolo ba ne ba fete ba hlasela Lt-Gen Maaparankoe lapeng ba ruthuta ntlo ya hae ka dithunya ba senya le ho ripitla thepa ha o fihla moo le ka yeno ya ka yeno o tla kgahlametswa ke dikoloi tse 2 tse seng di fetohile dirobe ka morao hore di ruthuthwe ka dithunya ka ntle ya boraro e ka garageng e se le mahaha a ditati ha mmoho le thepa e ka tlung e sentsweng re lekile hore bana ba Lt-Gen Maaparankoe ba mpe ba buseletswe thepa eo a neng a e sebeditse ka mefufutso ya hae le mohatsa hae ho fihlela mona mo re teng re hlotse re bile ka laela akgente ya rona hore e kenya nyewe ka kgotla ho ba disamaneditswe bao re ba tlositse ba arabetse disamane tsena ba re bona ha se bona ha ke tsebe hore na le manene ntlokgolo ya seponesa ba tla ka se bona ha ke tsebe na le manene State House ba tla re le se bona fela ke a le tisetsa nna ntlo sa se phephe ke eme mona ke ne ke ba fumane mono ka pele ho seponesa sa ha ba bote ba patamisitse maponesa ka ga tsela ba tseba a nyoka tebello ya rona kore ha ka yelle na rena le mmuso motjha tshenyeho eno e entsweng Lt-Gen Maaparankoe e leshwe ke matla hae wa sebeleditse ya bobedi ho fihlela mona mo re nteng re le teng ntho tsa Lesotho mona di a makatsa mao ba bona ke re ne re qeta dilemo tse 2 Lt-Gen Maaparankoe ile ba di moo le ka yena magageng
bana ba hae ba ntse ba soka ba fuwa ditsiane tseo a di sebeleditseng hala kutlwa e ka ho themetsing tsa hae o sa di fumane wa bonahala hore Lesotho mona ho phela fela ditlodi tsa molao Cheers. Ho fe matsatsi a makae ntate wena le beng ba hao puso hore ditjhelete tseo tsa ngwana se phephe di tlo tla phedisa bana ba hae o tla ka arabela ntate kapo mang ya tla ema mona lebitsong la puso fela re a di batla ya bra ya tseba bomme le bontate ka morao hore le khakwa lena Mamphanya a fane ka bopaki ka pele ho moahlodi Phumaphe o nnile a nyotwa ke Boko Haram ena e itsetetseng ka hara ho bitsang sole sa Lesotho mme le a bona matsatsing ana bomme ba hlaselwa ba betwa ba retwa ho etsa ntho tsena tse mpe kaofela ila ba boikarabelo ba rona hore re baleisa ngwane wa Lthole mo ha hae fihlela ha ke bua tjena o ntse a dula lapeng aka fela ana le ha hae khile ka ngolla commissioner a sponisa na kweno re hela ntate ditaba ke tsena di a etsahala ke le tisetsa ka ba fukeng ba ntsetseng le ka yellena ntho e etsahetse ka September 2015 monne wa commissioner le ho ga arabela fela ke ka bona re thata ba ngola ka tsela e jwalo re re ho mmuso o motjha a Motlotlei o etse hore ho be le maemo a botsitso e le hore mosadi eo wa menaka a tla tseba hore o tshireletsehile ha a kgutlela ha hae ka lefu la ntate Maaparankoe ha ba le kgabareng ba laelwa hore ba emise ka dipatlisiso re ntse re batla monga taelo eo mane mo ke neng ke ithuta molao ho thwe ntho eo e ho kenana le kabo ya toka. There was a criminal intent behind it. Babolai ba ntate Maaparankoe ba ne ba ntshitswe ka authority ya mmuso. Tona kgolo ya mehleng eo wa ba tseba le tona la mehleng eo wa ba tseba le a neng a balaola. Mmuso wa Motlotlei re lefe nako e kae hore batho bao ba be ba tshwerwe. Le utlwile setjhaba tjhisi a ke re le keta ho fumana menwana setjhaba mara matsatsi a mararo ba tsejwa ha ba o ba tura re batla batho bao ba tshwarwe ke ha fela ba tshwerwe ba ilo ikarabella ka pele ho makgotla a molao ka tsebang hore re amohele ke a efe
ho na le batho bao ka baka la hobane kokwana ya ho se hlomphe molao e bonahala e metsi mading a bona wa utlwa ba ntse ba bitsa Maaparankoe Brigadier Mahao ba re o la theolwa setulong ke tonakgolo ya nako eo. Jwale ke rata hore ke le hopotse Basotho hore ona mmuso wa nako eo wa be o mmema Sadaki ka moahlodi Mphapi Phumaphe hore e tlo fumana hore na babolai ba Maaparankoe ke mang, a na theolo ya hae ne ipapisitse le molao na kapa tjhe. Ke a tseba hore le thetsuwe Basotho ke morerong wa hore ka yellena ke otlolle nnete. Ke tshwere mona ho nna ripoto ya poho e seng e fausi. Ke le balla fela dipolelo tse tharo ba nang le yona ba tle ba shebe leqepheng la 55 le shebe item M buena ya poho e bale a ka puo ya Elizabeth. The Commission finds that the removal and the demotion of Brigadier Mahao was illegal and the manner in which it was done was flawed, as the Prime Minister Pakadita Musisi's show cause letter was ill-advised. The show cause for the termination premise on that Brigadier Mahao was facing court-martial, when the fact of the matter is that the court-martial was simultaneously dissolved with his appointment on the 29th of August 2014. Ka Sesotho Basotho Otwi komisi fumana hore ho tlosa Ntate Maaparankoe e le molaodi ho ne ho le ka thoko ho molao, it was illegal. Ho thwe le demotion ya hae a tloswa renkeng ya Lieutenant General was illegal. Ho thwe Ntate Musisi o na khetsuwe ke ba mona ba mo thetsang bo potholes. Agela le a tseba potholes o tswa mo thetsa haufinyane mo are bona le ha bohanyetsi bo winne mabatwana a 20 ka 40 a kgakgathane ba ilo ba mmuso. Ho thwe ona a sa eletswa hantle le bo makgethe bana ba mothetsisi. Ripotonyane ha e fausing he bontate ba maponisa ke le bone mona mosebetsi o teng. Ho entse fraud ke Ntate Musisi ho tlositse ntho eno no mo ho thweng the removal was illegal. It was legal. Le o sheba ripoto e fausi ha ya fela o tlosa mabitsong fela e hile o entse fraud ho fojuwe tokomane mme maponisa mosebetsi ko le se le tla mpolella na le tla sebetsa ka pele ha kae ho etse investigate taba ya fraud on a legal document. Ka tsela e jwalo
re lebelletse hore ho mmuso o motjha o phatlalatse semolao hore ho fihlela ka 2:45 ka la 25 la kgwedi ya Phupjane Ntate Maaparankoe e ne ntse le molaodi wa molao wa sesole sa Lesotho. O bo phatlalatse semolao hore ho fihlela ka nako eno e ne ntse le Lieutenant General mme tla sala e le Lieutenant General ho fihlela qetellong ya tshimolo. Mme hang hoba babolai ba hae ba kena ka kgotla ba tlositse sesoleng sa Lesotho, ba kgwele ba re ba tla amohela hore Ntate Maaparankoe a o patwa semmuso mane Mokema. Me Ntate Mashisetsa se le tla re bitsa hang ha le ba tsheke batho bao hore na mosebetsi o le tla rata ho etsa neneng. Bomme le bontate re kentse nyewe nngwe ka hloho ya Ntate Maaparankoe jalo ka o tseba hore tse sentsweng di hloka pusetso. Mme ka la bohlano la beke ene e fetileng ka la 24 e ne le ha re ntsha disamane tse qosang mmuso ka polao e sehloho ya Ntate Maaparankoe, mme re batla hloa hae e buseletse. Ke ha ba ho ya qetello re le lelapa lena re thetsane ka mahetla le malapa a maemong a tshwanang hantle le ao re leng ho ao ka ona a leng teng mona letsatsing la kajeno boemedi ba bona bo tla bua. Re ikgethetse ho etsa ditaba tsena hobane re ithutile hore ba senang matla Lesotho mona ha ba senyeditse ditho tsa malapa a bona, ba hahelwa mekhukhu ya bo 2 room, ba fuwe di 10,000. Hona le batho ba tellang ka hona mkhonyana ke a kgola ke bane ba mofuta o mokola re mbatella ho ba kenang ka baesekele ka ketekile. Ka tsela e jwalo re sebetsa le malapa ba ikgohle ka go e le hore ba fumane toka baneng ba bona. Tebello ya rona Ntate Mofomovi ko hore ho kgethwe a special investigative force e batlang hore na mokalekale kgetheng ka re ya matla re a tseba hoba babolai ba sub-inspector Mokeseng ga mahloko ba sejwa ba khayane a ileng a mohlaba ka bayonete hlohong a santsa thuntse re tseba le mo a leng teng diofising tsa mmuso. Re lefe matsatsi a makae bontate hore ebe monna eo le ba bang ba ka pele ho makgotla e seng ka diofising tsa mmuso. Bomme le bontate puso eo naha ena e bileng le yona dilemong tsena tse pedi
e ne ka dilemo tse lekgolo ka mokgwa e bi entseng dintho tse mpe ka teng. Le a tseba letsatsi le hlahlamang ho thungwa ha Maaparankoe ke fumane fono ya me neng e le letona ha makgaola kwa a itse potso ena ho nna re Lt-Gen Mahao ha o nahana ha ntho tse tjena di etsahala pusong ya rona e be re tla tseba ho sheba setjhaba se sa Basotho ka mahlong na empa ha ba ka ba ema ba ila ba etsa tse mpile ho feta ka morao ka tsela e jwalo matsatsing a morao tjena ha Mofokeng a tacha a santse a tjholoma TRC tje dikereke tje National University of Lesotho tje ka re a o botsa mme wa ha bo a tacha o na re na re tla sheba setjhaba ka mahlong fane o ne a ba le a tebatsi le a tseba go hile ba le meano a pelesa ha le soka le utlwa bo mme ba itsekela taba tsa nama ifo monono a ileng a gagathwa ka gagafu ya batho re batla baetsi ba ketsetseno ba tsitswa ba lokollwe soleng ba tshwarwe ba wa rabela diketso tseo tsa bona ka hotla bana ba mosadi eo wa Mosotho ba fuwe matshidiso a tshwanele e se mokhukhu wa Thorunku re tsamaile tsela e telele dilemo tsena tse pedi le basadi le bana ba masole a neng a sutluwa ka mane ka maximum ke ne ke nagana gore sebaka se ne se etswe ditlolo tsa molao e seng batho ba hlomphang the rule of law. Ndade Mamfamu Utlo Sheba Section 90 ya LDF Act Section 90 iri court martial asia molaodi wa sesole ke a letona o ikadimme molaodi wa sesole ka tsela e jalo motho a nang le tokelo ya ho khala court martial ke letona ge le fe matsatsi a maaka ntate le khalentulento Basotho ba re a mararo ele hore banna bao ba modimo ba susang hore ba ithipote ha ka go ka letsatsi e seng fela hore ba lokolowe ditsikitlanong tseno no tsa ho besa le ba ya hodimo le tlase ge ba batla ba le ka sesoleng ba bontshitse hore ba dumela ho ntho e bitsang rule of law ka moo no ka bo bane Matthews ka theotse ka teng ho na le ba bang ba o tulo e ba tshwanela ho na le masole le masafilone bo mmele bontate a ntseng a tshabetse ka moseane ho mohokare ka baka la ho emela nnete ka le kopa le akofise hore banna le basadi bao ba khutle ba tlo kopana le malapa a bona mme ka ha re a tseba hobane ha ba tlola molao phuma phe o tjho jwalo ba khutlele mesebetsi ba be ba patalwe ditjhelete tsa bona tsa dilemo tsena tse pedi Bomel bontate lebitso la lelapa leso ke rata ho le leboha ho na le motho a tla lewa mona mpa lebitso la lelapa ke rata ho le leboha ka tsela etse baruti ba moshweshwe le a tseba ho na le batho ba neng ba hopola hore ba tla re ripitla moyeng ge be lelapa
leo ba tla tsamaya hodima lona ba nahana hore ka ho bolaya Maaparankoe they are teaching us a lesson. Haeba le bona re ntse re eme tjena Bishop Kobotata Ntate Kgang le ba bang ba priestal baruti ba bang ba ne ba re isetsa dithapelo ba bang ba hore fa counseling and lapeng a se bane re le stubborn by birth o bane spiritually we are firm mme ke tisitswe ke bontate ba ke rata hore re le lebue bontate ke rata hore re le lebue bontate ho ja a se ka lona mohlomong re ka be re wile mme ya ba re sita hona le motho a itseng bona a kopana le mongwe wa lapa lena he banna lapa le stubborn ya kana ke soka ke le bona le rutile Basotho ke ba re no to government mme ke o bane bontate bana ba le ka morao ra tao le bua marena ka Mofumari Mabila Morena wa Thaba Morena wa Dikgwele Morena le Ribele ha se teng ka yipi a matsatsi ohle ha re le mona ba teng ba emele rona mme re leboha ka mokgwa kgethang lona Basotho ha re tsebe na re ka ikokobetsa jwang maotong a lona ho bontsha ka mokgwa le re tsheditseng ka teng dilemo tsena mehopolo e ne le teng ya hore etsa isolate setjhaba sena empa setjhaba sena sa ema le rona sa ke re batla toka e phethwe ruri ra leboha Basotho empa ka mokgwa o kgethehileng ke le lebohe ka ketso e le ileng la etsa ka la 3 la June le lopolotsi Lesotho pusong ya Nebukadneza ha ke tshabe ho tjho jwalo le lopolotsi Basotho ka menwana ya lona wa tseba cheese haeba batho bao ba ka hlola ba kgutlela pusong mona le tlameha hore le be le ente a spectacular blunder ha ile hantle e tshwanetse hore ebe ba fedile politiking tsa Lesotho mona tsa bokgopo mme ha le ka la etsa dintho tse nepahetseng jwalo ka Basotho thato ya bona e ratile ruri re na le tshepo hore ba ke ba kgutla mme Lesotho la ka yeno e ke ya hlola e ba Lesotho la pele ho la 3 la June ka mantswe ana bomme le bontate ke a leboha ka kgaolo ya